Namar kajing terjang ulap bak balane barok shimit, ka Shnong jurpul, ka badon hakatan kanapara, menta kasni kalamat ya kajing Shlei kabajur, haduk baka kalayok bandrung, yaki ying kisem jongki pat ba. Kadau jong kajing Shlei hakate katan, kadai rut namar kajing set bat sakut jongki nala daki Jaboh jaban, baka kamyok syuk bantut, hakajaka bade bantut, balapan longi kinong Shnong, ban kenduk mau siang, namar ka saw kalarung buat ceki ying kisem jongki pat ba, kentup rut ki Dukan. Nakaliang kipat ba kibasyong basa hakate katan, kim ban si ban pepru ya kam ki jam jongki, henry ban bun kam katong bat ben khut ya kaying kasem, hadin ba ulap kamduna menta kasngi. Kabalami ru kajing sma utung kabashir kay, bat katay ka Jaboh, kalaring lut ceki Dukan, bat ying briu. Hakate kajing Shlei bon na kitiar kitar kiladu, namar kajing tap jong ka bat nakaliang kinong Shnong, kilapan pau kajing sngokya, namar katay kajing ja kadai tang namar kajing sakut jong kinala, namar ki Jaboh jaban, kabalapan sniuru, wat ya kasurok kabadang syudap shnashen. Syuk hakaway pat kajaka hakatan jorabat ru, kalamat ya kajing Shlei kabashir kay, na kajing ter ulap ba, hadu babarok ki Dukan kilahaban kang kardep lut, namar kajing ki ujang ka hasurok ba, bat bun na ki kali kila sakut, bat sniu hakate kajaka. 이방 bas lang bikin film ya ka jata jungi sini area jungi bagane ka jata jungi pe ka dabum bagi mala jungi garit wa kaduna long like kelenti mak jadi untuk kam like chu kelenti pania patah ni akhmar ngala ibarit dung ko mo yun sembro man kapor ka man siya kapor oh man kapor ka jarmi mana usne mi akai sistem license option karo सुबह अपन पहले में तक jungi style हर टाइम होता है क्या इस तरह के बारिश आने का टाइम हर टाइम ये पानी घुसता है क्या घर में मतलब इसका लिए क्या क्या वजह है जो प्रॉब्लम तेरे को आता है ऊपर बोला लोग डस्टबिन में नहीं कर रहा पूरा फेंक दिया आके ब्लॉक ब्लॉक होके ऐसे ब्लॉक हो रहा है डस्टबिन और क्या नाला का प्रॉब्लम है नाला का प्रॉब्लम भी है छोटा है नाला लेकिन मेन प्रॉब्लम तो ऊपर लोग है ना डस्टबिन मेंटेन नहीं कर रहा पूरा नाला में फेंक देता है और आके नीचे लोग ब्लॉक करके ऐसे ब्लॉक हो जाता है ठीक है शुक्रिया थैंक यू